Ik zweer trouw aan de koning en aan het statuut voor het koninkrijk, dat ik de staatsregeling van Curaçao steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Curaçao naar mijn vermogen zal voorstaan. De heer Ruggenaat. Mevrouw Alcala Wallé. Mevrouw Camelia Reumer. De heer Gijs Bertha. De heer Gerigori. Señor Quincy Grigori. De heer Koeiman. De heer Conquet. De heer Begina. Señor Anthony Begina. Mevrouw IJzen. Agora que está pelo tempo para nós stop de discutir com o outro, então vamos trabalhar para nós cuidar do povo de Curaçao. Esse é o povo que verwacht, esse é o bolo que vai pôr na pontapé, então esse é o nosso tour também de uma outra challenge para assim, para nós também mostrar outro também, se nós não está sendo isso. Vai bem. Y manera por mira pues televidente un neti vista, bonita vista. Aqui delante de plaza, de governador, caminha também tanto prensa para fora, família e conheci, que depois de portret por vai donar para bem felicitar nang gente nang ku agora que acaba de quedar instalar como ministro do gabinete Ruggenaat. Awe 7 ministros y 2 ministros plenipotenciarios, pues también un suplente a juramentar, señora Zita Jesús Leito, que lo va a asumir el ministerio de VVRP, que es el ministro de VVRP, y también señor Steven Martina, que es el ministro de Desarrollo Económico, nang lo juramentar, viernes 2 de junio.